पोरण्या गोयातल्या बेकायदेशीर आणि वादग्रस्त बंगल्याचेर परत अभ्यास करून कारवाईची मागणी भारताच्या पुरातत्व खात्याकडेन करतली। पर्यावरण मोगी कार्यकर्ती एना ग्रासियसान सांगले। पोरणे गोयचे हे बेकायदेशीर बांधकाम बरोच तेप जाले गाजता। लोकांनी आंदोलनां केली, निषेध केलो, आळीपाळीन धरणे धरले, कोर्टाची दारां धोडायली। पूण हे प्रकरण न्यायालयात आसा अशें सांगिल्ल्यान आता लोकांचे लक्ष पंचायत संचालनालयाच्या निवाड्याकडेन लागला आणि फकत तारीख पे तारीख दितात। सरकाराच्याच आशीर्वादान सगळ्यो बेकायदेशीर कारवायो घडटात, ग्रासियसान सणसणीत आरोप केलो। कोणच्याय लोकांक तो विचार थिंगा एक रेजिडेंट बॉर्न नाहले। Coconut store room. It was a Where hut coconut was. which was 50 meters, only 50 meters, and I can prove that. If you go to the cadastral plan, you will see that it is 50 meters. So there is 50 square meters. So you cannot say that there was a residential house over there. Give a chance to the ASI to compel them to do their homework rightly. Send them an NOC. First do the inspection of the site, verify the survey numbers, verify the plots,